Inkuru nziza ku ba content creator bose bo mu Rwanda, ngira ngo mu masaha atari menshi ashize mwagiye mubona post nyinshi zicicikana zagiye zivuga kuri ibi bintu, ariko ndagira ngo nanjye nza ahangaha tubive imuzi n'imuzingo. Ese kuko mwabimenye ko TikTok yabaye monetize hano mu Rwanda? Mwamenye ko TikTok hari uburyo yashyizeho bumwe bwo kubonamo amafaranga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ibyo hamwe n'ibindi byose mutagiye mwumva nabibegeranyirije hano, ngiye kubibabwira akantu ku kandi, babwire ibisabwa, babwire icyo bagenderaho TikTok iha umuntu amafaranga, yewe nkubwire n'uburyo wakoresha kugira ngo aya mafaranga yo kuri TikTok ubashe kuyabona. Gusa nimba ari ubwa mbere ukigera ngaha ukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe. Ikindi kandi nimba ubona iyi video ari umumaro kuri wowe, yikorere like hanyuma unayisharinge izindi nshuti zawe. Ngira ngo rero ntizimbye mu magambo, mwagiye mubibona ko TikTok hari uburyo yashyizeho aba content creator hano mu Rwanda bagiye kubonamo amafaranga. Ubu buryo rero ni uburyo bwitwa subscription. Uburyo bwitwa subscription nibwo aba content creator bo mu Rwanda bagiye kubonamo amafaranga. Ngira ngo mwagiye mubona abantu benshi bagiye bakora video bavuga ko YouTube bashobora kuba bagiye kuyireka bakikorera kuri TikTok, ko TikTok ngo nigira views nyinshi kandi no kubona followers bikaba bidatinda. Abantu benshi rero batangiye kugenda bavuga ati YouTube tugiye kwitera umugongo. Gusa icyo nababwira cyo nuko TikTok uburyo bwa subscription yashyizeho bwo gutanga amafaranga hano mu Rwanda, ngiye kubabwira ibintu bigera kuri 4 bisabwa kugira ngo ubone amafaranga biciye kuri TikTok. Ikintu cya mbere ni utuntu tune twonyine ngenderwaho. Akantu ka mbere, ugomba kuba ufite imyaka 18 kuzamura. Icyo cyo ngira ngo murakizi, nta rubuga rumwe na zimwe aba content creator benshi baba bagomba kuba bafite imyaka 18 kuzamura, n'abatagera imyaka 18 baba bafite abazima managingira, ariko nyine ukagomba kuba urengeje imyaka 18. Ikintu cya kabiri, ugomba kuba ufite aba followers 10,000. Iki kintu cyumve neza. Nimba uziko kuri TikTok yawe udafite aba followers 10,000, ubu buryo bwo guhemberwa kuri TikTok ntago ubwemerewe, kuko birasaba ko wujuje aba followers 10,000 ubundi ukabona gutangira guhemberwa kuri TikTok. Ikintu cya gatatu, ugomba kuba utaraviyoye amategeko ya TikTok. Iyo bavuze kuviyora amategeko ya TikTok ni handi nyine usanga ushobora kuba warapostinze video bitemeye kuri TikTok, yewe by'urukozasoni, by'intambara, by'iki. Izi video ni zo ziviyora amategeko ya TikTok. Iyo utazikoze rero ubu ukaba nyine warayakurikije utarayaviyoye, ibi nabyo biragufasha kugira ngo uzahembwe. Ikindi kintu cya kane, kiri cyo nshaka ko dutindaho rero nicyo cya nyuma, hano cyo gishobora kuba kigoye. Ikintu cya kane ni ukuba ufite views 100,000 mu gihe cy'iminsi 30. Kuba nyine kuri video wapostinze muri iyo minsi 30, video zawe zose uteranyije views zaragize views 100,000. Video zawe zose mu minsi 30 wakoze nimba zaragize views 100,000, nicyo ni kimwe mu kigiye kugufasha kumonetiza YouTube nako TikTok yawe. Ngira ngo ibi bintu byose maze kuvuga haruguru, icya mbere kuba ufite imyaka 18 kuzamura, icya kabiri kuba ufite followers 10,000, icya gatatu kuba utaraviyoye amategeko ya TikTok, icya kane kuba mu minsi 30 ishize video wagiye upostingamo zose zifite views 100,000. Ibi ngibi rero nibyo biraza kugufasha gutangira kubona amafaranga kuri TikTok. Reka video nashaka kiba ngufiya, ntabwo nshaka iba ndende cyane ngo mutaza kurambirwa. Gusa iyi video nimbi igufashije, jya muri comment wandike, noneho itenza nkukorera nkwereka uburyo iyo subscription bayijoininga, nkwereka n'uburyo uyapplyinga ugahita
ugatangira kubona amafaranga. Iyi video nimba hari ikigufashije wibuke gukora subscribe unafungura inzogera. Gusa ibyo maze kuvuga haruguru by'uko ukeneye kumenya uko bayaprayinga, jya muri comment mumbwire ubundi nze mbibakorera. Ciao ciao, dusubire muri video z'ubutaha.